onda je čuli su da još jedna djevojka gore pjeva, onda su otišli gore i vidjeli su tu djevojku i onda su joj probali cipelicu i njoj je pasala. Bilo je jednom davno jedna snjeguljica i onda je vidjela neke životinje koje su se prestrašile snjeguljice. Lovac Luka ga je usporio i onda su iz trbuha izašli Baka i Crvenkapica. Bile su neki psi i onda je došla Kruela, onda ona je mrzila te pse i htjela ih je naganjati. Jednoga dana u dvorcu je bila jedna djevojka koja se zvala Pepeljuga. Njezine sestre su bile jako zločeste i trgali su joj odjeću. I bio je onda bal. Ta vila je začarala Trnoružicu da će se kad ima 16 godina da će se ubosti na iglu. I tada kad je imala 16 godina došla je kod jedne bake i počela plesti. Ali onda se ubala na iglu i zaspala. I onda su rekli da treba jedan princ da ju poljubi, da se ona probudi. I onda je princ išao kroz trnje, kroz šumu i poljubio ju je. I Trnoružica se tada probudila i živjeli su sretno i zajedno. Upoznajte živote 50 najmoćnijih bogova i božica, zemaljskih smrtnika i zastrašujućih čudovišta, te otputujte u vrijeme stare Grčke. I onda je Pale vidio vatrogasno vozilo i onda je isto glumio da vozi i sirena je glasala tinu, ninu, tinu, ninu. I onda se pokrenula, išla niz brdicom, vozila i stala. I onda Pale je upitao, zašto je stala? Pa možda je nestalo, benzina. I onda je Pale otišao, otišao je. Knjiga Poslastica, zato jer mi je jako zabavna i puno učim iz nje. Što je bilo na kraju? I onda se Pale probudio i počeo je plakati. I onda je mama rekla, Pale, zašto plačeš? Zato što sam sanjao jedan san, gdje sam ja bio sam na svijetu. I čiča miča, gotova je priča. Pa malo bi me bolilo, ali bi se malo opametio.